Seni. Ay üzer miyim hiç ablacığım? Gönlümün şeyi yok. Ablacığım o benim evimin neşesi, başımın tacı. Evren hocam. Timur hocam. Evren hocam. Ne? Var. Yani ne? Evli gibi mi davranacak? Kadın Rus ruleti gibi her an patlayabilir yani. Başkasınız bu mu? Ay ne yapalım yani? Ne yapabiliriz? Bence biraz abartıyorsunuz Timur hocam. Bekar mı? Karar mı? Ne? Sen kim için ki? Aa yok. Bugün kim için sordun? Bak şimdi bugün müsait değilim. Burama kadar doluyum. Gerçekten ben de doluyum Bahar Hanım. Ama Ben de doluyum. Benim de buramın kadar. Gerçekten ben gerçek anlamda doluyum. odana çıkmak. Çok güzel sohbet ediyoruz. Kapı İster misin? istemem. Hanımla. Biz ne tür bir oyunun içine düştük? الحلقة السابقة من مسلسل بهار شهدت ارتفاع مفاجئ في الريتنج في جميع الفئات، فما هو رأيكم في إعلان حلقة اليوم؟ هل كان في أحداث قوية وشوقة؟ وعنوان حلقة اليوم هو ما هو نوع اللعبة التي وقعوا فيها؟ وبكده يا حبايبنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وأحب أشكر كل واحد وصل لنهاية حلقتنا، ولو كنت ما وصلتش لنهاية الحلقة أكيد كنت هشكرك برضو، ولو أول مرة تشوفنا ادعمنا باللايك الجميل والاشتراك اللذيذ علشان تكوني أول واحدة أو علشان تكون أول واحد يوصل له كل جديد. مع السلامة، باي باي.